Shubor nakaslem jong unausan hima. Uklur ya kura ke jela usan borlang mar banyang unpun kre banya kun persyayu rang ya kura ubana Nigeria u aliu bami dele lasisi hakaransan ya kura International Fight Pro Boxing kabanlong haka arpusan tering unai wing arajar arpulai nong ba dali kani kanong kasien kabaningkong banya simbentah ketika rensan ya kura bari hadien ba ulai simbentah hakikat tu kat ni rensan ya kura po kari hakabaula khurjing job arsien Badia khat laisien hashwa ya ketika rensani kura kabanlong hadali ushanbor unia kunshwa ya ka Arunachal Pro Boxing man penlong Arunachal Pradesh haka khat trek unai wing arajar arpulai hagani ka kenti ka bamenta ushanbor badang arpulai snam karata unkiu rensan mani kun persya ya urang ya kura ubana Arunachal Pradesh Ukumar Gurung hak kerdan ya kura super flyweight 10 kilo kabanlong ha Itanagar Dangshan ha ka professional boxing balapan long daga Vado Dara Combat Academy ka bahap apo ka jingkmi jong ka Indian Boxing Council ha Gujarat Ushanbor lala man pelim ya u Ana Kapali Madan Pratam ubana Andhra Pradesh lingba ka knockout kadbaw te urang kura na Nigeria u de wala khurjing job hadu khanyo sien ya khun hakiran san ya kura shabari unakong aimu yo blame bung thau alat ni sin bagi yo pa isan bolang on la kai por Arunachal Pradesh pelong khat patrik ha por lai biji kan don ke events ti ka wit in ju kan long ha khanyo tarik ti opnan ju bodai na po Arunachal hi bokten Kumar Gurung te ban kong ngarung aimu yo blame bung thau bal ayak sapopong bangan pendakam ni sama te ndik sin kong ngada kai te long hala kai bai lai le ban poi sak ta thong tem ta kadang dei ka singi ba ka dei ka sien ba ni na kai ka profile apo Arunachal teng long along ready hi long kaya kan tan ka fight long apo dal hero ota so Afrika long ready ka fight akasi sita nono lasin sini practice mistam misi bajanmen kajing nakan kong tu na kare po Mumbai au ajar po ni lakai ni ka profesional te ada Sautri Santri fight Rio long tu tri fight bang ada te license bang jom te arsin bang itu te mamta ka long tu sin beli lakai si po Arunachal ngapusang lu ini jinakai pangan kai bah ini semat ki pang artis long kam dan lian ai jin thak kwa fa ta kabel siang kabel cuk prof yang WBC te katai ma kwa ngatrang saya beli yang halal nanti banyak semat kini kam buat ka praktis atau usan bola tengin kumki nong penikai mo na coach Donald Badisarki na prepare ku kapag muda along license ni arsian ni praktis bacis ni mesingi oleh individual hin naldi dan kum ka training tang ala bunjat mo kumki strength conditioning cardio par kamjoro yakini ki teknik ai ke game plan chung na don yu nam ta chung bag la pen kre nam ta chung nam ta ka reng rong ali kan orang na ngit skem mo la perform first time you play international fight like baka jila ka along 6 round te blood job te kata kan supply galat kan poi ki barli mo ben ka kimi pa jung chan bolang bi support you but kunju ya coach Prishan long head coach kunju ranang kunju jan lang ban ai coaching you kunju chan bolang berarti sistem med ben sim berarti ning ba ni ban kre ni ka game ngai skam poi ka jing job te nak lem jong ni ka MPPC ni ai khublai ya ki promotion ki ben ba invite usan bolang ba ya na po Arunachal kamju kini ki company ki ba sponsor ki sponsor banar ka wa nang te nak lem jong ni mat hi usibon ki jing we David ka fund tamba nget skam ba nani smart ni yola bun ki ba ploy ben rapingi we David ni ka financial support na ki bun ki la kai bi haban bangin simentang di smart tong tap kawin bot kanir panlong ka jusu sorong usan bolang ha pwede bet ka
dadat la kayo na po na chala ka patrik la ula ro banlit pendon so ke fight jung ban lang po Delhi kebadi international fight bod opponent jung di na po Afrika bod opponent jung di ba ki world class fighter ba job khnyu sin ka record jung ti nak liang jung ti ngap kre hiu kat bala yu ban poi sa thong khang mong ra jung job ya state jung Meghalaya bod kunju dari India bod boy ti hoi de ta nga ong nga khot i ku chrishan ban ai lagi details ma bede ka kucing ya Shan Borlang Poi dai barka julut jing sep hi khatam yu samla Shan Borlang bende ye khon ta bo Arunachal bar komju Delhi hiru ka julut jing sep bur sen ni ka ludi na pla la dia na kali ring sem jungi bar komju na kali yang jong sarki i belong inong ilam jong Meghalaya Professional Boxing Council ha ka bai dai bar ka bai train ka bai flight ko jong jingwan jong i hawa kendiak kitip na kali yang ki boxing promotion ko penyan ni ka tournament dan mereka bubun hi kebun ilot na pla la dia dia kan ni ka po ka pat ru inu bedat mensiam kalau yang pan yerap pan ketiau ya kan ika jingil kai professional boxing nama kan ika compare dengan amateur competition amateur tadi professional fight apa kamu kitip mana berapa tai sarki tai kuas ba international fight cui kan don apa Delhi dia kejinglut jisap kalau berbun di kerpat begini kemudian mensiam menyerap seperti wan shikman kira banyak kendu yang ni maka office juga kita ni apa nok se ka training center juga ni nok se boleh